Thác là bên kia là bằng số căn cứ bên của cái lệ đồ gì là bên bằng quá mình coi đây là. Thank you so much. Na litum na chitong duna phana prangsi na litum wan ekdom ninga klong pen suri akadom nang pajiring lo na litum wan. Inke neli nang litum hana message puda chok lo society fan is message ki dunji ben litum basically litum khai dum litum kar bia khai dum si so message ke ne ki bigang tu je litum kar biang long along insurance a business lock pen that is every year turnover at 600 crore litum lo overall insurance entire kar biang lo inke ladakh as per jodi litum government aron pe langdam pulo de kom se almost 45% to 50% incentive dapuko ba commission dapuko ala government pen kipipi inke laso tangka bangke judi celangdam pe almost 280 crore to 300 crores tangka bangke di bahera pen bang pesi kam claim bom because nitum karbia khai dunge laso kam bangke claim ning hang he di laso kam claim ning hang he da joini si laso kam bangke bahera pen bang po muni tum klo per month inunot laso kam so sector lang kam ke claim ton achik lo jonwang bainong kelong si 1 crore to 50-60 lakhs kelong tum ta tu inke lake nitum avede joini si bahera muni pen claim bang bom ta si claim bom Kasi nitum muni ta claim nang mapusi ni last 2 years pen aprang 2 years lo putame ningkan hini aprang pen la so kam han ne kini lo ke claim han la so hormu han ban buji dun lo je la so hormu bang lo te nitum penation ke nitum da reng dunji asap si ke chardi nei hormu do da ke basically thang dawe asabu chardi nang po inke la so kam da claim dasi la so sector long da nitum khai dum claim no nitum long garbiang long lo kachardi so mada do lo development lang chelangdam protected road connectivities pe nila heta mapping lo inge nitum pray market long da nitum ni inun bhaini ge nong ke thegong lo road side long tami nitum muni ma che thedun long lo je kam claim bom te insurance sector bang pura 0% lang nitum mon tum inu tabe dasi ni pencheng lo ladak nang litum insurance company ge do total amet sada nang khane lo total 24 ta life insurance industry do under RID under research company RID under long ge do company de kita ta katone lo lage government to isi organization lo plus organization of research ke do company ke sarim rompi insurance industry kono ba mame ronghang kono laso under research ke do company ke ta katune asi laso 24 long industry long ta la Kotak Mahindra life long isi ke mi bangi ko pilo Kotak Mahindra tulung na inuramo ni judi dum long as a advisor as a agent and chera gunstame mo future am DGM RM chief manager am chairman phan lada source do lasi laso putak ma an chin pamika phan litum long mo nang humri tame nang litum ma true kan message nang pin do mami wang aning hang do pe nang khobor me wang tame dag nang chera dunme nang litum am nang khan lo yedi almost 3,000 to 2,000 crore 200 to 280 crores tangka ni bahera municipal nitum le chik pen polote so tangka ba nitum mong sido de thank you aro pinit dolama aro sir nalitum ningkan ini pen so bot sesta lo nokan office la dolo la pen non claim lo matum mane da biang long so bainong ke long dolo ma non nitum long tong sekot ke ni methang na lo ni methang sarim long pilo ni sa chief lo ni so pen BCC long lo da pen ke nitum pen ke non helang promotion ke long binda kiling bodala nitum long bainong ke long lok bang ke 22 jon ni dolo na that present long bon stami hola an kali kustami nitum long system buson lo nang bainong ta do inke nang extra kam ke leng incentive pu commission ta pu pol hai ta do la duita plus lo achik lo janwa inut 1000 thongke ba 1000 pliket long bom nitum non ko ta non lalas nitum 2 years and flame bom ta inke laswa kam non nitum ma to tharo ni kon beto nitum inuno si lan 1000 pliket ba 1000 poke ban long bom la aro non nitum estimate ki kurdam ni kachini ateng pon lote nang nitum non 35000 cardio sumar lada claim gon mela inke same lo equal lo bainong ke long inut kom chet pelo sleri bang ke same si do khali incentive bang si mame abisi mame kom lancho lo nali kon ma chipadu ko lan lo long ko inke nang sleri bang ke yoman lo neta 1000 thongke silong ko nang linang lang claim non ta 1000 thongke lo ba binda kiling non hilang promotion ke long la lo ni long panjang pada tu panjang kanang litum cinta ni la talong lo nitum long nang chira don to lo mo baki staff teman ke nang litum mo ni bang bom te nitum nang pachini po ba mo ari ga sam no apodo lo te aku cengkina bo to mane aku program cengku elang non nang pachini nitum inu no pan no inut amuni phane nang kini nang han loji bo ke inu do nitum long sandip timu di
Sandip Timung Bodo, Nitum Stab Bangkoroman, the Lanchini, the lady, non la Nitum Long Mesen Pen, Kenny by non Kilong Kiong Night, the Podamilo, Papulteran Bodo, Alanke, Bifractional Engineer, and Litum Chini that hay, Nitum Long Simon Development Manager, Dio Budapuku, Banote AAP Budapuku, Associate Agency Partner, Nitum Long Yaki Puku, La Dio Pen Isivelo, a Kamke, La Somni Lonon, Nitum Long Sinaclem, Engineer, La Lonon, non Tom Secot, Nitum by non Kilong Kiong Night. বহুত এটা ডাঙৰ খবৰ আমি খবৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এটি ডাঙৰ কোম্পানী কটাক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে আজি ডিব্ৰুগড়ত আৰম্ভ হৈছে এই লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ এটাই প্ৰধান উদ্দেশ্য লোকেল যিসকল কাৰ্বি আংলঙৰ লোকেল বেছ আনএমপ্লয়েড ইউথ তেখেতসকলক যাতে এমপ্লয়মেণ্ট দিব পৰা যায় আৰু কাৰ্বি আংলং যিখন জিলা এই জিলাখনক যাতে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা যায় তাৰ বাবে কটক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীয়ে কাম কৰি যাব ইয়াত যি অফিচিয়েল ষ্টাফ থাকিব যি এজেণ্ট থাকিব লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ তেওঁলোক 99% কাৰ্বি আংলংবাসীৰ মাজৰ পৰাই থাকিব আৰু আমি সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ যে এই কটাক মহিন্দ্ৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ যি শুভাৰম্ভ এই শুভাৰম্ভত আপোনালোকে সকলোৱে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোক মিডিয়াসকলক আমি কটাক লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ